Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. ការប្រឹងសាខា Primary Health Center West Jaintia Hills កាលកមិនយកជីងយោយកក្រដាន National Quality Assurance Standard Certification ហកជីងឡងបលឡងហកអភនុត្រជលីវអហចអភនរៀវហកនីកស្ងីលេសិមន្តឡងដូមន្ត្រីកសរការជឡាឧបលកមិនរំបុយគីអូពីសារកត្រាត់កកយខ្យាគីបតបញ្ញា District គីនងយលំស្នងគីនងត្រៃកកយខ្យាគីអាសាបៃគីខតចង្កី Village Health Committee ការគុំកកៃផតប៊ីសាលបញ្ញាចង្ក NQAS កានីក PAC ក្លាយោអេក National Certificate Criteria កបឡងខណ្ឌៃភវៃប៉ុយសិនផនរៀវ% កាត់បាក Patient Satisfaction Score ក្លាយោប្រាពូអារពេញសិនផនរៀវ% កបពិនអ៊ីយកជីងបាចង្កីជីងសាគ្រីហកកចកខ្យាបលពិនប៉ុយសាគីបាច់បានងប៉ង Hajik improve ko jengi larang ikli yawe poy kuna yawe poy pa unong snong ke ke bapikwa ke banok kong kinbo ba ngikwa panlong beruspa kung no beruspa ngimtip to bang ikwa ke ba ngikwa banyo iya ka jingnang ka jingsta kabalay kawan kakwat kakya hati imbreu chongi kalong kata hanray ngim slutu bangin yo iya ka jingnang ka jingsta nginam kam banlong imbreu bakwat bakya ngim slutu bangin yo iya ka spa kapel Inang kam malong ibriw bakoy ibaki. Namarga koy kakya kam ayan niya kata ka materialistic things kabanilaban ong. Ngiso tu bangin poy siya inang kam kakali. Sabang ngiso tu ba larang ikoy ni kya nilaban niya kakali. Teng ngiso tu. Dari tak ada. Kijing pang, kijing stom, kiwan. Ba kabakong san kalong. Ba ni baro, kandak dewe. Ni kan mau ya kakoy kaki andang ilapang. Rengim cukup mapat. Ya kenting bong. Prevention is better than cure. Banyada kalong kabakong san ban ya kaba aidawa kini baro kini gibang yoi kini gibang itip bat Henry gibangin la bantu namarkung gajin long bre ni surko ba ni don gajin tega korkar makhalia na do ajar kapra hapo gajin lam jongo Konrad kesang man. Ibu ya kathong. Bak baro ki social indicator ki jongi. La kade ke pule ke putih. La kade ke koi ke kia. La kade kajinan kam jongi samla. Bak ibu hakam. Dia tak ada. Pi layoi bak IMR kalahir. PII bak MMR kalahir kade kahir namar ka sarkar hanray namar mapi ki asha halaki shnong gijongki ki NM halaki subsektar gijongki ki field worker halaki area gijongki ki doktor niya trainer namar ba kane ke enkas kabangiyo enkwas kabangiyo kamlong kabalang kam ladang imla ban pelong iwe na kinongpang iba pu samraki
KPHC hang neng kadai ka way na ki poliu jong ka jingkermen poliu ka jingkermen bangan koy poliu ka jingkermen ya ka ying kesem ya ka kimigi pa kibawan bu ya ki kun bakin yo. When you see those patients smile when they go back haktin prayer anda player i ba ki po samar kin lagi lamin nang ne ki doktor, ki nurse, ki staff, katno, ki kemen. Katno ki kemen. Dan tak ada, kane ke puas ke jampi. Kaya ke timu ke sarkar kalong balai ki paramita, ki don. Nado ba kajing shim kia nak mentah ki nongpang. Hado ke jaka sumar. Hado ko tumpiang balay. Kamot ba? Unang pa. Habawan. Uday banyo ya kajing sumar. Bapakan. Kabapakan. Habi ang kajing sumar bapakan. Kamot to the best of our ability. Ngimla. Banle palat ya kata ka bor kecungi. To the best of our ability. Ngilai yo yang enkuas. Mentakas ngidak kemen sipun deh. Redang sipun gijing duna. Ngidang duna. Hagi facilities. Ngiduna. Kamtam hagi manpower. Ngiduna. Hagi wepat ki jingdun ka. Tenta kadaw. Kajing sumar. Kijaka sumar. Kinong sumar. Nginam labdong labiang lu. Ini sangat very dynamic kajing kala kajongki. Him labdong balay all inquas labiang lu. Namar balay, haga school, hagi hospital. We are dealing with a living fire. I doktor hamne kia kendo. Hagi wegi department ladang surok kabha. Oh, layo iba ka baha. Hangipat, halakaman sem ka baha. Ngilaw pangkoy. Kaday. Ngiso kumen, bahapo ka naka-block ka jongi. Hapo ka naka-submission jongi. Kaday, kabalarin. Ngidon cut weight li ki subcenter. Urban Health Center bagindon. Kaway ka ba na pang kaya po larem siya nakabantaban di sumat ngidon ki dispensary ngidon ki PC ngidon ki ngindon ki solutional hospital kamut ba ni kacing sumar kalajar haka population ka ba sa pusan sa punrujar po ang submission ka jami ngidon katway din PHC ngidon ki CHC ngidon ki PHC ngidon ki dispensary kamun hindi ladang ikin koridor ngayon labang ibu ladang ibu ya ka koy ka ki akmat nginam daw siya ba nginam la ba nilech persya ya kajipang kajishta. Tengah ay kuplay. Ngakot mo wearing no song sinong baro. Kasorkar muntaban kakun. Rangim dan KPSC la encourage yung ibang iban sa PSC. Ban kajakasa. Siyam ya kundo kasorkar. Hakat tu kan nagsintar kalak pindi. Hendray kabang isusi. Manta hapo ka blok ko chungi dangdon kiba kwa ban corporate baka jing tuwa bhad ko sarkar dangdon bun kipriyo kiba Sean adharam di uba ba pinyo jing kot Dai udah adhar dai way na kila
Kamtam ya kibaduk. Ya kibaduk. Banyo ya kalat semua. Bat kalat yarap apa? Kasorkar ka renew le insurance ya ki parok ikali. Ban accident. Ban accident. Handai yot dia. Bagawan lang shop kajin pang kajin sistem. Siya Tigi asya. Kirambas nang ngira nang ne. Kantuy nang sang what's now to bakla. Adhar uday kaway nakikali. Uday uway no atia. Uban yarap yangi habarok kiliang. Lagi indok, lagi jaka suma, lagi worship, lagi habarok kiliang. Tengah kantu. Whether you like or don't like, you have to do it. Nga kung mau ya kung ikakantin ka ba? Uwe orang ba hapo atram lang ngali ya brew how arjar ka brew. Wala nga bakla. Kasan kanto. Ta iya imay yung babukom yung bakla. Ngalay hadin to ka si tep. Nga siyang kahit ipon kirang ba? Kalinga to ko po balik. Unaw adha. Rakam na. Tanga ongay ki ngam lang ban batay. Handay nga ontang ka nagawin. Lalapit ang liam na remhi. Lalapit ang kampisahi. Lalapit ang kami yakabang. Lalapit ang kikun ng pikidang lay school. Lalapit ang lay syabar. Danon kam. Lalapit ang masyong tahang tuhan yun. Le nakabartar system. Tanglay le. Dito ka daw. Habang ang kumta, ngapti mo bahawas niyo. Dahil kung makalang mata, uday bilang kam kantam nga kung nang may kamat ngayon, dalaga chonot pang adya umma. Habang kipoy, kitang gibajur. Yagi ayo kipoy lagi laki-laki kipin. Hambay tibong daw adhar. Ngayon pa kasi doon adhar, beton gawin ka kibriw, kibaka bil kipoy spola. Kipan ba BPL na Ibalay nga kren niya ta, maruday yung way na gilad girat yung habang ipang sito. Mangimla ya ka manublay ban pe. Yo kaban kasito kasipa ila banira. Jadi ta daw nga kantuy ra ba sino? To ngitri lang. Nga kantuy kibriw mata. To nginyetri lang. To nginbo ya ka kwat kiya hakmat. Bangin bo ya ka sumar. Da kami nga sutunat. Bau padaloy naway por yung kway por ay ya kata kamong tiyamat ng bahaya ka na. Ka-PHC dyan tangi kremenske. Bakit na? Bantan bahasus. But, kibabun ki nang siyang menta. Labakla doktor kendiat. Oh. Labakla ka nas kendiat. Tat madan. Nang pois HA. Doon mo pa nabar balak ban salt ni P. They tangki nang kirambas nang po. Jaga PSC prinsipka kinang nang kibalak ban salt. Ya ka problem ko dong. Kita gitu kipa pen pabria. Nagaja bakladang no dino tongin kia. Persyang swaban ya konsol. Persyang swab. Ladam ayu pingsapik. May teng-teng mangingis ngaw sta. Ngis ngaw tiplot. Teng-teng ngimtipat. Kae teng-teng haba. Dan dawai hapo PSC. Yang dan dawai ngimtip pa kadawai kadon. Tamba katu kadawai nang takatujing pang dawai badon. Wow day ka competition gari ju. Umyade pat naman ba? Kalakhan jur na kadang duna. Teng-teng ni siya. What ya kadaw. Jadi tak kadaw hak na po si simbian. Nga ay complain dulu kumansin ba doon ko dyan na. Yakin ng tray para. Nado subsentar, hado PHC, hado kibadan benta, kirang bash ng paibang benta, banyakit yaba na benta kiimlang kasala. Dengan nang kentu, yaki doktor, sipon gitu na kumo ang mene, you are dealing with living being. Kamde gabasok, ba ban pendep, ban la ban penhunlut, hendray satisfy yourself. Da ka ba ngalale iya ka ba bahatan.
Every soul is important. Kawai we gajing im. Every life is important. Kawai we gajing im. Bo bagajing im kadai hakaman im. Ladang la banyara. Kam tam langai la benat tu balak kut kalat kat no gajing kmen sen kandon. The book hapok aman sen menujung piba. Ngadon dengan profession. Every life is precious. Every life I can save it together. Rengkat lang ngin la ban penurlong ya jinon kam jeng no sosyo sai sin bian nga kit bok kirwen ni par nga duai yaw blame ay ta bor kamen sen ba pila nang pre ba shu na amta ka jingbi jingbiang jong no sosyo sangi khun prasa jong ni badon shu tan blame do ka ti si jar no dan hawa siang tu ini kesini, tak beri ini kesini, kamu ini yang isa semua ke PEC yang ini, kalau PEC yang ini dengan ke nationally certified PEC, kalau umut wah the ye open rangkat ye kini PEC yang ini bagi tuan di hospital QM, haiwan mana tahu apa di India, hei umut itu tak ke quality work service ini bagi iga uman wah orang rangkat bagi tuan di institution QM apa ke apa yang di India ni. Mereka dia tahu, memang gini really achievement. Orang sorkan mereka dia, dia tentu kan paham begini, ulai sekemat, dia open your gini certification. Dan, dah em di jengkelam, niki dua head. Yang ini duduk niliang yang MLA, duduk niliang yang video, SDMO, dan dah puas cerita. Sekali tuan, wah, pun kamu kerja kan, gini kerja ni yang iwalai, wah dan boleh pergi kini hak senang hantar macam ni di MLA di padolai di UMN ni dan dia pergi kini cuman yang ni ke PEC yang ini mah ile ki nong kere ini dengan sebenarnya dekat ada branch house ni mem poin berkat wah ye yo kini ke fit mah ini achievement hendai lembah yang di por mah lembah yang di por lembah yang jadi alpi lu cekmat lembah di program di opera WA lembah yang prat ding you can mah dari pemanika dan kemudian orang Dwayne Johnson yang ile wrestling rock mah ikut bahaya rock orang ke first step toward success is taken success is not always about greatness mah bonsin you job dah ni man hack dah ni Kemudian mungkin kita di konsistensi dan kita jinglet mungkin ni. Kenapa pi kamu orang asal mencuba imam yo luti womani yo enquire certified. Kemudian bagi jinglet mungkin ye penman ye gini. Ma ye penman ye gini. Consistency and hard work leads to success. Dan mau jing imam ini le mani gamte. Ma ada perkat yo Usain Bolt unong pet cerita praktis tu. Hendai yo pet yo jingjap yo nek kan mo cerita to yo success ngau dua pet pause kan dan. Kemudian kam teh jinglong jing ile yang kam consistency i yo ile ni lembai consistency yang wi wakian ni duduk food grade duduk di Asha Hafil duduk di nurse duduk di supervisor i penwan yang kini jingjap di ni. Dan ngasih yang ai wi ni staff yang em ni ki em ni em dia transfer nasa. Hendai burang ite jinglek yang ki next kami lihat wah dia juga di staff belum MN ni lah. Ya tentu gini kamu bahaya ti sebab tuan di feel lagi MD. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow. Always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.